N'abantu omuri fotopoto ababwine ahakote nkuru omuri fotopoto Dr. Nzeija Flavian agambire abantu ngo ekintu kijaho bwanyuma yo kutunga okwetomboita ngu omukoti hariyo emishango mingi etakacwirwe hata harebe tugezeho gukora kugira ngo rero emishango ye kukumara byangu ne marubiro mukoti harebe tugezeho gukora kugira ngo tubayambe emishango yeruge mushuka buri constituency shabire kubayine a grade 1 code buri district eshabire kubayine chief magistrate buri city eshabire kubayine chief magistrate court ine na nezindi magistrate na city municipality courts okumara emyaka mingi fotopoto hamwe na kotse zindi zitwire nizitunga okweyongera okwenamba y'emishango etakozirweho kiri kuretera n'abantu okutegereza okumara obwire buringwa abanya kutunga information n'abaloya abatubuleta mu koti bekazahe musango nemara emyaka nyingi hagokuba omusiri gwabo gukora musindi nasazire mu koti abukwanka atasokusasura loya ntaine sente omusango ogwo bunikwiza kunu nibagupushinga nibagamba garuka nyenkya wenu obwo rukwija noboine loya kandi paka oine kumusasura worship nitusaba mutuyambe mutworobezeho. Of course ntukimanye uburwenguzi bucyariyo kandi judiciary nisima Museveni arengera kutekana sente there is some light bito uburwenguzi bucyariyo akushara munonga ashongeze emishango guma yobwire bw'ingitekawo umwaka gumwe imyaka ebiri imyaka eshatu imyaka ena omuntu arinda ikakufa atakatungire justice ko muringo gumwe ogwo kumaraho kwetomboitwa kw'abantu Ime Vincent Mugabo oli fotopoto senior resident judge adzengu hobwa hati emanja ziri omukoti zitakozirweho niziteganisa munonga emirimo yabo ngo kandi naye bagire kwenderera omwaka ogwe bya sente oguhwire babire bine manja eziri kwingana 1022 ahari ezo bishatu nshajuna munana nobwa hati zibire zitakakozirweho okumara obwire oburi kurenga omyaka ebiri tukaba tumaliriza financial year tukamalira n'emisango 10,282 hari eno emisango 378 ni emisango ikaira mu system emyaka ebiri no kweyongeraho kandi emisango ikairaho muno mu criminal niyo misango 378. I receive reports from bailiffs every now and then. They go to file how to be cleared, but it takes too long. Dr. Nzeija agizire ngu okutekaho kotse zindi nikija no kuyambaho ahakucendeza aha pressure ibirenetibwa ahabaramuzi ari kugira ngo ekintu kijana no kuyamba abantu abandi batambure ngeno ningwa ekinde kibeni kibanditya kandi kiri kutwara n'esente nyingi ngo twazereta ni muzakuganirwamo umwanya wo kureta transport kugira ngo noruga bundi buryo noija hano Norga chenjojo noishaha. Dr. Nzeija hagarukire yahamiza abantu ngo government eriyo nemanya ebizibu bari kuraba mungu kandi eriyo neteka hemiringo etari yemwe nemwe egenderire kureba ngo abantu bahikibwa obuhereza na munonga aha kureba ngo okwetombwitwa kwabo nikukoraho obari kutekaho na nemiringo emisya eri kwija kuyambaho aha kureba ngo imanje zona zabasa kukoraho hate jikote je kureba twine bechoma waboli oli bugereza noza yokuri nohoza Dr. Nzeija ino rutayayo omuri fotopoto kandi ekintu kimwe ahari yebe byariyo nakora okwasa kureba emirimo eriyo nekora omukoti zitari zimwe na zimwe na no kureba ko abantu bakubasa kutunga obuhereza amakuru agagasha kwa Justin Nyakaisiki ahabwa Sky TV omuri fotopoto.